नुंसीख्रेदा मणिपुर मियाम से नुंसीख्रेदा मणिपुर मियाम से नईख्रेदा को बीजेपी की ताकपातना हईख्रेदा को बीजेपी की ताकपात से थीख्रेदा को बीजेपी की मचिन से बीजेपी न वाहले दाइखोई से ओटपीरेदा डबल इंजन सरकार ना ओटपीरेदा डबल इंजन सरकार ना हईख्रेदा को बीजेपी की ताकपात से ताकपात हाइबदा नंबर 1 हाइरगदी बिलबोर्ड की गायना ट्रेंडिंग तौरगदी भारतीय जनता पार्टी से सुंगसोई सोइदन ओइगनी हबसे मसी आई खगनतन मणिपुर के प्रजा मियाम लाख 50 हेन मजिना पायेक सेंगना खंगबनी हैन थमनिंगे एसडीपीओ यावना एसडीपीओ की कैंपस ता को सुगनु पुलिस स्टेशन की एसडीपीओ की कैंपस ता सुगनु की एरिया दा एडजॉइनिंग एरिया दा लेरिबा विलेजेस सिंग मधुदा कुकी यावरे मधुदा नागा यावरे अदुदगी अतै तै लेरिबा लीडर सिंग मयामगा पीस कमिटी सेमगिएबा मरमदि हाइरिबा चिंखोंग चिंगासिदा असिगुंबा इरांग से थोक्तना नबगिदमक्ता अखोय म्याम होटनमिनसि को मरमदि सोगदि पुलप सोकमिनगदा पुलप मांगमिनगदा लेबिदुना मरम ओरगा मदुंबा पीस कमिटी एमा सेमगिएबा मदुगी पीस कमिटी सेमगिबगी पाउसे अखोई स्पोक्स पर्सन मसा कचिंग सुगुनु केंद्र ओइना अंडरस्टैंड तौबीद्रब्रा खंगद्रब्रा हाबिदुदि खंगदे को मा खंगमगने हैन दे खल्ली लैरिबा स्टेट की सरकार असिदा मयामना आशा थमुबा प्रजा मयामना आशा थम्बदुननेबा मार्जिन वांगना मेजॉरिटी स्वीप तौरगा चखरिसे एमएलए मयाम अमा कारगा सरकार जे निकपबों ngमदबम खै पाइना नबगिदमक्ता प्रजा मयामना भारतीय जनता पार्टी दा थाजरगा 2022 की इलेक्शन दा वोट पीरगा खनग्रबनेबा अदुबु लैरिबा सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन लुचिंगबा सरकार असिना प्रजा मियाम की 2022 दा थमगिबे एक्सपेक्टेशन दो मदु थुगाइरकपदगी नेबोजा बिमोलना थमइबो वाफम से करिगी कमाइना थुगाइबा मरमदि मसागी ओइबा स्टैंड लैजदबा मसागी ओइबा लेबाक सिंगाकनबगिदमक्ता मणिपुर से कन्ननबगिदमक्ता अचेतपा फिरेप लैतबा आदा सेंटर दा नोनजरगा ngaजरगा सेंटर की यका इल्लग चटपदो मदुगे खोइसाउनरबा पब्लिक मियाम की वॉइस तुने ओजांग मोमसा बिमोला खोइजमना फोंदोक पिरिसे करिगिनो आरगदि ममांग जसो आइना थमग्रे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहना इवन मागेसु मरै अनि लोंगे हेना ममांग जसो थमग्रे को एक्सटर्नल एग्रेशन नि अदुनि अदानि हाइरमबा मतुंगदा कोनदी ethnic class ni between Meitei and Kuki hainabo haigali neba even honorable chief minister nasu somda magi clear cut oiba statement thambagi mahutta matam ge statement ju khongba irang ase kari dagi thori ino habase popi da muka taina illegal immigrants am ka taina adugi last di kaidona Meitei ne ST demand talu budagi ne muka hairakpa haidi ma masagi ju phirep leijadaba फिरेप लेजदबद अदु मयाम की स्ट्रक्चर थुगारपदो मदुना नेबा ओजाबी मोल न क्वेश्चन तौरी से प्रजा मयाम की मुहु छिलगा ओके यामना इकोगी विथ अ लॉट ऑफ इमोशंस इकोगी एमपी डॉक्टर बिमोल कोइजंग की माइकैदगी याम पेंदना फोंदोरपा वफम मयाम अमा हजिकी स्पेस सिदा ममी तारे अखोय मसिन लखोचबने दो मांग थंगी वफम मयाम सु खु पुथखन होनजगे एंड बिफोर दैट अखोई अहम से बीजेपी दे होजगे ना खंजबदे दो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन दे होजि मकी लाक्सद्रिबदिना अखो कांग्रेस दे होजगे कांग्रेस की ओइना आइना लाक्सनिंगबजी ममागी नुमिता बीजेपी ना प्रेस मीट अमगी खुथांग दा कांग्रेस दा थंगी वाफम जी कांग्रेस ने इरांग होरपदगी पॉलिटिक्स तौरग लेरे हाब वाफम जिनी मसिदा मखोइना थंगी बसिंगी मनुंदा कबू मसुम था आई कोट जगे आई न्यूज़पेपर मक कोट जगे कबू मसुम थांजिंगी मफम दा लांचत थरखिबसिंगना चंगबे यारो हेना तौरखिबसिंग अदु लेंगा असिना हाइरम फम अनि असिगी लाइफम सिंग असि मणिपुर असंग लाइफम लेनी हाइना प्रोजेक्ट तौनु ऑर्डर थोखी डिस्ट्रिक्ट सेम बाहाबसि एडमिनिस्ट्रेशन की खुदोंग चानब तौबनी अदुबु मसिगी महूत ओन तैनबदा कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेशन मवोंग तादन चथरमी हाइ वाफम सिनी वाफम जी कोगी हाइबो निमिसिमकदा मणिपुर के हाने एक्स मिनिस्टर फोंदोखिबदा प्योरली डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन ची एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का किदम सेमबनी हाइदना मसिगी वाफम जिसु फोंदोखिबा लै
कांग्रेस की हंदक की एमपी की इलेक्शन की मैनिफेस्टो दा हजक लेरिबि इरांग असि एडमिनिस्ट्रेटिव अमसुंग पॉलिटिकल ओइबा सोल्यूशन पुरकनी हाइखिबदु मियाम दा सेंग थंबियु वोट लोइरबा मतुंग दा राहुल गांधी ना मणिपुर दा लाखो मतम दा कोटू दा मेमोरेंडम अमा पीबदा कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो दा यानखिबदु अथुबा मतम दा थबक ओइना ओंथोकपियु हाइबसिंग अदु यामना क्लियर ओइना कांग्रेस पार्टी ने थंबियु हाइबा वफमसिंग से अकोई बीजेपी ने फुंगदोरखिबनी करि हेबनी अहान ममक्तदा नॉर्थ ईस्ट विंडो बु मिडियम ताबीरिबा ख्वाई पुंगमपु निजोजम पोपेला लेहांग इकोमोन खुरुमजरी आई तेंतकना सरकास्टिक ओइबा इसै मचा मा सेकेंड अमनी दाई सक्सगे यानी को सकपि काय दे को सकपि नुंगसी खेदा मणिपुर मियाम से नुंगसी खेदा मणिपुर मियाम से नैख्रेदा को बीजेपी की ताकपातना हैख्रेदा को बीजेपी की ताकपात से थीख्रेदा को बीजेपी की मचिन से बीजेपी न वाहले दाइखोई से ओट पीरेदा डबल इंजन सरकार ना ओट पीरेदा डबल इंजन सरकार ना हैख्रेदा को बीजेपी की ताकपात से ताकपात हैबदा नंबर 1 हायरगदी बिलबोर्ड की गायना ट्रेंडिंग तौरगदी भारतीय जनता पार्टी से सुंगसोई सोइदन ओइगनी हबसे मसी आई खगनतन मणिपुर के प्रजा मियाम लाख कुंथ्रा हेन मजिना पायेक सेंगना खंगबनी हैना थमनिंगे हानदी अहल लमन सिंह पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट लेबा खबर कागज याम तोइना पाबे चिल्लाव सिंह मोय खक्ता बीजेपी की ताकपा से खंगमबनी अदबा हुजिक्ति युम युम द लेरिबा अंगांग मचा सिंहबो बीजेपी की ताकपा से याम फजना खंगबा होरे हाइब तारे को भारतीय जनता पार्टी हेन पल्लुबा मतमदा अंगांग सिंह से पाखत्तना कोचेन चेनबा हाइदि करिनो तौरिजिबु भारतीय जनता पार्टी जिना अखोइबा वाहल्लेना हाइबा यावरबनेबा अदोना हनगी प्रेस कॉन्फ्रेंस थंबाल संगलेन द पांगथोकपा अखोइगी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन यावना लमलाई केंद्र की ऑनरेबल एमएलए यावना पांगथोकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखोइसु येंगजै अमरोम दा हारगदी लमलाई केंद्र की ऑनरेबल एमएलए से अखोइने यामना सिंथानबा पॉलिटिशियन सिंग याम मनुंगदा अमा ओइरंबनी करिगिनो हारगदी मागे पॉलिटिकल जर्नी से हाइदि थेंगांग कयानो माइथीबा नंगप तारगसु नोंमदी प्रजा मियाम ना इसे लमलाई केंद्र की मिहुत अमा ओइना मणिपुर की लीडर अमा ओइना इसे पुखटपिरकनी हाइबगी आसाद निंगहन्नबा लेतना महाक से वोट से कंटेस्ट तौरगा इना लांद्रगा 8 सुबदरा 9 लाख सुबदा वोट काबनी हाइना हाइ याम तमजनिंगाई ओइबा अदुबो याम तमजनिंगाई ओइबा एमएलए अमना नहान फोंदोखिबा वाफमदुदी पूरा तरंग मालंग द फोंदोकपनी हेना खल्ली मरमदी कॉन्स्टिट्यूशन न पीबा roles and responsibilities of the opposition party se lamlai gi honorable MLA se understand tawbidraba male haina ai sidang hana thamjage ada numittu da sumana phongdokhiba amada handak numit tara kunni sida manipur sida karigumba irang amata leitrabani irang amata leitraba irang sida congress party ne irang saganana ba BJP da blame tawraga chatpase masi yamna laibak thibani haina MLA duna su phongdokhi adu ba ina haijaning badi ऑनरेबल एमएलए लमलाई एसीजे जनवरी की तांग तराग मरी नुंदांग पुंग मापन खरे हेंदोक हेंजिन तौबद्वाइदा इम्फाल वेस्ट की मनुंग चना लेबा सेकमाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चना लेबा कांगचुप चिंगोंग हाइना जो खंगनबा मफम अदुदा कुकी मिलिटेंट सिंगना ड्रोन बॉम्ब्स अनि फ्रेश ओइना ड्रोन बॉम्ब्स अनि अटैक चथगिबदो महाक मतमदुदा कायदा लेबिगिगे वेकेशन चलुब्रा नत्रगा सोशल मीडिया पाइदब्रा नत्रगा मागी लेरिबा मी सिंगदुने इहाई हाइबिदरब्रा मदुगी नॉलेज वाट पुतुमतंगदी आई ऑनरेबल एमएलए द प्लीज तौबिगनु खबर कागज खरा पाबिरगा जनवरी की तांग 13 द नहोंगना यूट्यूब त थिबियु जनवरी की तांग 15 की खबर दमतंग पाबियु कांगचुप खरंग द ड्रोन बॉम्ब्स अनि फिप एमआर की लेरिबा बंकर दुदा कुकी मिलिटेंट सिंग न काथर खिबदो मदुना होनना निंगसंग हनगे हैना आई ngasi टेलीविजन की थ्रू दाइना हाइजरी ओके पॉपुलर ना एम सरकास्टिक ओइना सपी की इसै जा मसी थवांग तौरगा लाकपुरा अदुगा कई वखलों दगी इसै सि सक्केना खनबी की बनो अदु खितंग
थौरांग तौरगदि लाक्चदे भारतीय जनता पार्टी की ngahang की तौरइबा लीला ड्रामा मयाम सिदा खुदक निंगजंगतना आई खुदक इरिने ब्रदर मिराज की ममांग मक्ता दाइन इरगा खुदक सक्सबनी ओके इसे ओके अखोगी नेशनल मीडिया सिंगदि याम तोइने थोपा हाइदारे अखोगी साइरेंग बुथी बने खंगदे साइरी बोइबनी दगी इसे सपनी खंगदे मजे याम तोइन तौनी हाइदारे मणिपुर ददि पॉलिटिकल डिबेट अमदा इसे की थ्रू द एक्सप्रेस तौबजे पॉपुलर तौसिन अहान माले इंग सी फावदा इन उजबदको एनीवे पॉपुलर खाता लाक्सिंग बसे हजिमक अखोई एमपी डॉक्टर बिमोल थंगिबो वाफम जिगा मरी लेना बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने थंगिबो वाफम अमुका इको तौजरके मपुना हंगे बसे कॉन्स्टिट्यूशनल मसीदा कॉन्स्टिट्यूशनल की ऑब्लिगेशंस मैम अमखक नाथाइरगा चले हाइबगे याम चाव चार्जेस अमखक एमपी दगी लाखिबने मसीगी मरी लेना मखोइना फोंदोकपा हाइबा तारे बीजेपी मार्केट की फोंदोरिबजे मणिपुर थोड़ी बिरांग से हेक होरपदगी मतम होरप मतमदगी एक्सटर्नल अमसुंग इंटरनल एग्रेशन यावे हाबदगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दगी यूनिफाइड कमांड की पावर से लौथोलगा सेक्यूरिटी एडवाइजर इन हापलपनी सेक्यूरिटी एडवाइजर ना यूनिफाइड कमांड की मपो ओइरे हाबसे ngasi फाव एमपी बिमोल ना खंगबा से लाइव थीबनी हाइदना बीजेपी की मार्केट फोंदोरि कई हाबिनी भारतीय जनता पार्टी की हुजी कन्ना सानब गेम अमा लay मदुदी ब्लेम द ऑपोजिशन पार्टी अदुगा प्रजा मियाम जे उटवाई चाइरगा ऑपोजिशन पार्टी से लान उहन्ननबा अमदि प्रजा मियाम ना मसा मसा की मैंडेट मसा मसा की वोट पीरगा ह्यूज मार्जिन द माई पाखलखरबा खोई एमपी अनी से मसी माई थीन नबगी दमकता मसीदा अमुब काली टेक्शन नबगी दमकता कन्न होटनरी हाबसे क्लियर होना प्रजा मियाम ना खंगमनी अदुना अखंगबा प्रजा मियाम ना भारतीय जनता पार्टी ना सानरीबा ब्लेम गेम भारतीय जनता पार्टी ना सानरीबा प्ले लीला ड्रामा से मसी मयेक सेंगना खंगमनिना मखोइदो ओइन टारगेट तौबिरकपसे अखोइना सोशल मीडिया दा सुमयाम उबो फंगिको नोइना ngangiba पोट नोइना हाइनिंगिबा पोट कॉन्स्टिट्यूशन थुगारी से कनानो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर मांग ताखली जे कनानो हंजन हंजन दिंगांगनिंग दे अदुबो बीजेपी ननी डबल इंजन सरकार सिननी गणतंत्र की फजबा मसक गणतंत्र की अचुंबा सकलोन दो भारतीय जनता पार्टी न मणिपुर दा कांखोंग चाइहले कॉन्स्टिट्यूशन न पिरंबा फजबा लेबाक सिबु ngangnabagidamakta sinagarba power chief minister da madu masana pangthokpa ngamdre at the same time संविधान न पीरिबा मचंग ओइबा मयाम दो लॉ एंड ऑर्डर दगी हौना लॉ एंड कोलैप्स लबदा भारतीय जनता पार्टी ना नहोना न संविधान द क्वेश्चन तौरगा कांग्रेस पार्टी दा खुद थिलक हाइसे मसी यामना प्रजा मियामना लुमना लौरोय दनिंगा मचाक लेते हाबसे भारतीय जनता पार्टी दा हाइनिंगेबा अदो मसाइ फोंगो खिबदा एडमिनिस्ट्रेशन अदो एडमिनिस्ट्रेटिव करी सोल्यूशन अदो दा मयाम हाइदना कॉन्फिडेंस अदो मयाम मा हाइदना खोगी कैनोदा करी मैनिफेस्टो की मतंग जा हंजन हंजन अखोइने क्लैरिफाई तौनग्रबनी हंजन हंजन प्रजा मियाम की पब्लिक डोमेन दा थमग्रबनी मोइना अर्थ से पाबा हाइतदना को अर्थ से पाबा हितदना इंग्लिश सेंटेंस से लोइबो की पाददना पादी पाबा अदुबु अर्थ से खंगन द सारीरा न तरगा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मोय के लीडर सिंह सिना अर्थ से थोइना लान हनन अबगिदमक्ता मोइना मचाक अमा सिल्लिरा हाइबदुमक्ति खंगदेको अदुबु कनाना करंबा सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन कमाइना हाइबा मणिपुर मियाम की अयाबग लोइना मणिपुर मियाम गा वरी वताई सानरा मतुंगा मणिपुर मियाम की नॉलेज लेरबा मतुंगा अदुमाइना लेरिबा मणिपुर की इशू से अदोम द सॉल्यूशन पुरकना होना गनी है थमगिबनेबा ओके पॉपुलर द अरोय बोइना यारिमुम कइदे कोइना बीजेपी ओरगदी एकोई कांग्रेस की ओइ स्टेटमेंट मखैसे पुसला का नत्रगना एनी ओपोजिशन लीडर की मोइना पीरिबे एलिगेशंस मैम टफ क्वेश्चंस मैम से पुसला हंगजबनी चमाना कांग्रेस पार्टी दसु कोई बीजेपी न थमिबो पॉइंट मैम से पुसला हंगजबनी बट हौजिकसी बीजेपी की सुपर्सन जो लात्रिबनीना ngasi की टॉपिक सिदा मुक संगसिनजरा कांदा डॉक्टर बिमोल कोई जमना पुंगैना थंगिबो वाफ्रम सी स्टेट गवर्नमेंट असि कॉन्स्टिट्यूशन खंगरे अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन मैम अम नथैरे अदुगा दिल्ली की मखादा लेबा लोइलम लेंगा अम ओइरे हेबजे मसी कमाइना जस्टिफाई तोबे आई मसिगी पॉपुलर की मियंग नत्रगा कांग्रेस पार्टी की मियंग दा इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर अमदगी मनुंगदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नत्रगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिदा लेंगनरीबा मरी मसिगी पावर की डिवीजन मसिदा लेरिबा स्टेट की पावर अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन की पावर मसिगी रिलेशन टू द फेडरल जंग की स्ट्रक्चर सिदा याम कुसाउना क्वेश्चन तोरपनी हौजिक फिल्म सिदा दी मसी कॉलोनियल
government am oire haiba gi wafam ne koi Dr. Bimol koi jana thamai ba wafam se how far on reality da masi justify to way na logi oza ngomsa Bimol koi jamna thambi gi ba warol mayang phal da pangthok ki ba mabu gi reception to boda thambi gi ba marik chumba warol se mahak khaki warol nattadana praja miyam gi voice do mana numittu da phongdok pani maram di karigino lairiba sarkar state tazu BJP ni center tazu BJP ni ko lairiba state ki sarkar asida mayam na asha thamuba praja miyam na asha thambaduna ne ba margin wangna majority sweep tawraga chakri se MLA mayam ama karaga sarkar je nik pabong ngamdabam khai paina nabagi damakta praja miyam na Bharatiya Janata Party da thajaraga 2022 gi election da vote piraga khangrabane ba adubu Lairiba Sarkar Honorable Chief Minister Sri 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗟 Luchingba Sarkar asina Praja miyam gi 2022 da thamgiba expectation do madu thugairak padigi neboja Bimol na thamaiba wafam se kari gi kamaina thugaiba maramdi masagi oiba stand leijadaba masagi oiba leiba ka singak na nabagi damakta Manipur se kanna nabagi damakta achet pa phirep leitaba ada center da non jaraga nga jaraga center gi yaka illaga chatpado madugi khoisauna raba public miyam gi voice tune ozang momsa Bimol koi jamna phongdok piri se kari gi noara ka di mamang du saina thamgre Honorable Union Home Minister Sri Amit Shahana even magi su mari ani long ye hena mamang du su thamgre ko external aggression ni aduni adani hairama ba matungda ko na di ethnic clash ni between Meitei and Kuki haina bo haigali ne ba even Honorable Chief Minister na su somda magi clear cut oiba statement thambagi mahutta matam ge statement zo khongba irang ase kari dagi thori ino habse popi da amka taina illegal immigrants amka taina adugi last di kaidona Meitei ne ST demand talu budagi ne amka hairakpa haidi ma masagi zo phirep leijadaba phirep leijadaba adu mayam gi structure thugairakpado maduna ne ba oza Bimol na question tori se mayam gi muhut silaga okay Popular, thank you very much ikoi mathang ding lak sage Congress spokesperson da ai lak sening wofam ji BJP ge maike ge jo wofam mayam phongdok re basi react to biding ngani soidana aduga madu react to no gi tanja su pizage madu da aina khara lokhachara kan da certain take away khar dang ai thamjage constitutionally yengba yengdu nataba on reality da Manipur gi lengak sina leibak miyam gi interest da thabuk mayam amul okhali habane Kudamoina, as I poppy cultivation, masi destroy to be wafam, the illegal immigrants, ma'am, they must have come to be wafam, FMR wafam, masi ma'am, see, could you language in a house story with a book, ma'am, the heaven. Masina tae, could you have a government see, public you will the book away, to dictate or set penalty have you wafam the indirectly implied to is number one. An issue with the Karidamutta Congress ki MP, Alfred Yangam Atharna, Nagalengi, a voting massacre, Matanga, do am not. Pukala aganda Manipur gi yamna maru ba thudo ma khak ha ba da so what tragedy ma kai da mukta parliament pukhalam driba no ha ba gi wafam ni adagi MLA MP Dr. Bimol da in one of the interview da halaiba election sina turning point of this conflict si ga anoba ahongba ma masidagi lakpa yai ha ba gi wafam ma khak thamgi masina takpadi election si Congress party na political gain, not political malice. Low no, we get the scenery have a good often lie. Can you have any? Masagi allegations in my among Pinareco. But Prasamiam Ju Kahaini Hunaba have rooms in the Chalaga. Prasamiam Ju Tab the war of Naikang. I do more than mug Prasamiam Ju Tab Wabi, the number of the Masidi opposition na Tawam Topa Togangama. Ruling party the tawani maramdi opposition gi role hai se government ta question tawraga public ta kai hai ni sengna thammaga public ta government na tawriba thabak thoram sing se accountable oi han mai tare ko masi mayam se संविधान प्रजादसु अमदी opposition की लाइबा leaders सिंह दसु ruling parties दसु पीबा अदुम्बा कईनो अमन हाई तारे अदुम्बा खुदोल अमन हाई ना हाई गदबनी को अमरोम ददी अदुना ngसाइदो आइना क्वेश्चन तौबदा लमलाई एसी के एमएलए दसु तौगिदना को opposition ना तौरिसे संविधान ना पीरिबा रोल अदो संविधान ना खुशी नरिबा दो मिचम प्रजामियाम की
voice ado opposition na public te accountable oihanna na bigida mukta ruling party da question tawbani natra adadagi hujiki honorable MPs ani gi matang da thamme every time honorable MPs ani gi wari ji issue se dum akoi nei naraga su lai honorable MP na ani makna board ojabi mol amadi akoi gi Sir Alfred na Parliament kari thamgi habdudi public domain da leiba poni hanjan hydra su yarabra hana khali hojiki Nagaland gi matang da palli kholi hana su pau haibidi ko numittu da Nagaland gi matang da khaktara wangang gribse Manipur gi issue makti su yaudabra madusu bahab tabi gadabani hana ina hainingi ado ngasai personal tabu khotpagi matang da honorable deputy CLP leaders ke Ranjit ka personal tana bu khotna ba da personal tabu je kana na han haurakhi ge habsu Bharatiya Janata Party na understand to bam tho imaram di House Assembly manung da ba honorable chief minister na mango da pi ge allegation do lokthok han ge ba withdraw taw gi bagi matang bu yaw khrabne ba ko madu di han jan ngang bai mathau ta da bra hana khale aduna center ga kainoga state ka lainari ba mari siri hindi daga haraga di katputli gi mari hai tare haidi center na thin baro mai kai da chat ka dab gi mari emo oi ba se prajamyam no uba masi ude habadi sungya ma ya de maram di the people of Manipur khang ya ba masi kari karam mari lai gi haise example ama khakta yam pick ba example ama hai ge ba a pick ba example se kaino senjam chirang da drone bombs na attack torpa matam da kaidawi machin mokpa yum da leijaba machin mokpa soe hospital da pukhale matam du irang akan ba thokhi matam da honorable chief minister senjam sirang tamna kurkul kautuk tamna ma thogda gre hana social media da media sing da yam viral hoi ko adubu yaudana halakre hana hai karigino home minister union home minister na hello haina haire ko adana hangi honorable chief minister ki statement namte ying biu ne kari hana hai ki t-shirt ki adugi adagi hana mayam ma palle natra haidi leiba ki chief minister moina mayam na expect to bodo wahai se faza balonda chief minister man oina ngangthok ki bo wa hai se masidi hitok pa yadra ba lothok pa yadra ba wangak tane ba aduna akoina praja moina Manipur gi praja moina Congress party gi wari tokhraga as a citizen of Manipur leibaki chief minister mo degi yamna clear oina yamna phajaba londa da khoina hayaning ba haitare ado ojabi mo na thille central ka state ka leiba mari se phatre prajam yamna khange phatre habadi center na tawning ba mong da tawraga leire habane haba center na aining ba mong da hairaga leire aduna bu natro Bharatiya Janata Party ki manung ga yaw ba MLA na ministers na separate administration PU union territory in the form of Tala Baba Manipur ge laiba BJP na kari tawbangam khageba madu question tawgeba suspension of operation na maram orga micham laiba militant sing na micham praja miam ge thawai lobani micham praja miam da attack tawbani chatha bani nongmai caption bani bom langjan bani na haire missile caption bani na haire ba ko ngasai akhoi gi BJP ge spokesperson na ando ba targadi what is the government doing till now kai do ge Manipur government husi kangpuk pi ga thoki ba thodo hanjan haire highway da sophisticated arms paraga suspension of operation the labor militants cookie militants sing na thong na chalaba matamda state ki force amadi central forces sing kai dawraga lege yenga uchuk yung bang mai yung ga legi banatro adu bi karino khoina question tawd doise masida hanjan akhoina ngangna bagi mathau ta de okay popular masida ekoi ki suspension operation ki ofam je ekoi popular na panbira paka na ngasai acho wo hang men hang ki baje suspension operation kari ki tawhi bano haiba wo hang ni aduga suspension operation da yawiba group mayam si masing yam daba ekoi ki mi tara mari na saba ne chingba mayam ma yawri masi kumba mayam si amuk fawba without any confrontation the encounter am fawba leitana karamaina mokoi ki suspension operation da yam toina BJP na hang ni si masi ga iroina na ekoi ki Congress ki leader mana gi quote to bazi I'm not sure about myself but leader magi kota masi geng party ne hai ki ba yo phom mani geng ga kamai sarkar ga sign to no no hai do wang hang kai kamai hai suspension of operation da magi ground rules mayam ama lei ko masi hanjan public platform da television da koi thamna ba ngak tani Bharatiya Janata Party su khange Congress su khange micham prajamyam su khange ground rules da kari hai ri ha ba do ada ground rules se phajana study tawra matung da
kari karamba niyom niti chathagani habse masi clear oina yaurabani hanjan suspension of operation gi matang sida khoi naina base adum naina raga lai aina haidune any topic ta mari laina da boraga so masi gi topic se dum pusalaga khoi naina raga laire haina haibani ko clarification hanjan khoi pinagrabani suspension of operation da lairiba huziki kangu se huzik lairiba singsina chathare micham praja da attack tawre adodagi micham praja kaino da akhoi gi jiribam da hat khre ngang pisak pau yauna yum mai thabadagi misal caption badagi hauna haure adudi ngasai na haijabado what is the government doing kai doraka lairigi habudune ba ado ngasa honorable K.J. ki matang da ngasai harakibdo megi tang ahum da irang thoe megi tang mari da honorable deputy CLP leader Sri K.J. khudakta ayuk angan badama mayum haidaraga kaidawi sugunu magi kendra da haidaraga SDPO yauna SDPO gi campus ta ko sugnu police station gi SDPO gi campus ta sugnu gi area da adjoining area da lairiba villages sing maduda kuki yaure maduda naga yaure aduda gi atai tai lairiba leaders sing mayam ga peace committee sem gi ba maram di hairiba chingkhong chinga sida asigumba irang se thokta nanam gi damakta ekhoi myam hotna minasi ko maram di shoga di pulap sokmin naga da pulap mangmin naga da laibaduna maram oraga madung peace committee ma sem gi ba madugi peace committee sem gi pause akhoi gi spokesperson masa kakching sugunu kendra oina understand tawbidrabra khangdrabra habdudi khangde ko ma khangam gani hena dei khalli aduna madugi peace committee sem gi duna maram oraga iran thokra matung manipur gi kachin koya jida akha karau nangra matung mi hatna sunaba yum mai thaba hatoknaba mayama ma tawringai manung duda sugunu kendra amadi akoi bada laigi badudi more than 24 days irang shanti laiji yaba irang mache no thokna madugi matam ndu da neba sinmi mayama honorable deputy CLP leader Sri Ranjit Puthaza bagaloina na khungi khulakpa singduna akhoi gi district atop topatagi thabak suba chatkiba nomagi jipika thibagi damakta thabak su chachagriba mayam do puraga honorable K Ranjit ta sinarakhri neba karigino maramdi madugi peace committee duna maram oraga neba okay ngasagi mi 99 kan bangam khibaza masi peace committee asigi credit ne na lobi bra congress party gi yeng da kamai yeng be masi BJP gi mai gi di yam chawna deny tori kamai having masi peace committee dugi credit ni Saranjit na maya imphal gi lairiba program da phongdok khib da ju yam mayek sengna hai gi bani na hangoi de sigi wari ja hai da bani ko adu ko honorable chief minister na sugunu thado amaga sugunu manghan takhal amaga imphal da du hairak padagi personal tarak padagi mana khomak peace committee lairamdraga di serogi tumna chakhi ba yum makai se amda ba yai na BJP da haire adu matang da kai having peace committee na ngak selaga mayam gi akoi bada lairiba khunja sing du gi leaders sing yauna ko police personnel achoba officer sing yauna tawki ba thabak ni peace committee habse honorable K Ranjit mathandana magi worker sing na peace committee sembanate akoi bada lairiba jati khuding mak punjal laga honorable MLA yauna amadi lairiba akoi bada gi CSO sing yauna amadi SDPO masamaki yauna police campus ta pangthokiba same form tawkiba peace committee ne ba adugi peace committee dona ai losalake si patang peace committee dona 24 more than 24 days irang mache da peace committee same dona maram thokide madu kana da credit pigani sugnu area da amadi akoi bada lairiba praja miyam da credit pigadabne ba karigino mayam understand tawbina bane ba but laibak thibadi madu ki peace committee do seming manung irang laktringai manung sugunu area da irang mache ma thoknandringai manung da honorable K Ranjit na honorable chief minister da hanjan kaino tawe hanjan request tawe ba security deploy tawiu matik chaba security deploy tawiu maramdi center gi laiba central forces sing je masida praja singna thaja buju kitang leitama matamni maramdi OC gi SDPO gi thongam da Casper khamjalaga tawnagri dune ba irang mayam ma moi da di thaja ba leite aduna state ki force thambiu aina haiba matamda honorable chief minister gi side gi thabak oina response utpi gi de ba okay thabak oina response utpi gi de maduna maram oraga ne ba ado honorable K Ranjit na hai peace committee akhoi semba taraga su ai khoina sum kallaga leibado ngamakta gi tangka ma soidana lakpa yai maramdi irang je yamna ayok salakre adu oragadi matik chaba sugunu serau napat kari kara laidi ba koi ba mayam se mai chakta na mi damakta phajana security deploy tawbi habdo yaram da thogadi honorable chief minister na matam du da pukchel sengna manipur praja miyam je nuksiraga tawiram da thogadi ngasi sugunu serau napat na chingba dom da laidi ba mayam se mai cham da ba yai da ai thamsagi okay thank you very much I thank you BJP